umurebe wa Rubirizi News Center twakira kandi we bari kubanuje no miso no kubona tukurata songa zitari zimwe na zimwe amakora gutukwa tukuretera na bimbutse mu kwantu bantu gambaho ibyo kubota ari kumenya urakorera izoba turi umugombora ya Chwamba turi mu cyaro cya Charita Koba kandi twasa kubantu tutayira isomero ya St John's twenda kureba binji icyabiroho abagisomero neza mu cyaro eki katambara bita twino umumba director nako natugambera ibintu binji unakorera izoba pasa kwa nogenda YouTube usubscribing a channel yetu ya Rubirizi News Center kandi liking sharing noza kwa numanya ibintu binji na namakuru minji agokuba utari kumanya cyo kiri kirungi kubana uteka amani izuka ngo guteka musente n'abasente Michael High School kandi nabo bine isomero y'amana uri ya secondary wano za Rugazi parish uribuke ngo basakwana utari umwana wawe yasakwana tunga ubwegese birunje munwanga izuka ngo umwana yaruga umusenior 4 ninga senior 6 yamaze senior 6 na senior 4 no wasaka umutwaro Mbarara Community Institute iri kusangwa Mbarara waho umutswahili kandi obasakwana ugeno miso no kurebeka ngo no Yesu binji ndicho Ramazan akamera nyino muzafari reka twakire tubasakwana tuhura embozi inkokora bene bitambura madam twakwakira isi twenda kumanya tureba ntona kumanya amazina gano bakwetoha bakagura yawe umureba kureba abase kumanya umutoto kuzagamba nawe nibanyeta Asimbire Mbabazi Gertrude ninzarwa ndiyo munyaruguru wanje na Charita Koba kandi ishomerere ni muri muceke cinshwirwemo ya ninzarwa Nyakasharu. Yes. Ntona kumanyaho tureba ngo isomero ruma abana binje abana bari healthy tureba ngo abana banyirire tuna kumanya icyo notandika isomero mu mwanya uguniki. Bari munonga itwe okutandika isomero bati enyuma ho kace kandi no mushiza wanje yafa konka gendera citu kikakire cyo kuyamba na muno abazire bitu abinji na nabana akuba tukazaho twareba umucyaro amashomera gutwine twashanga minji gari mu distance ya hare twashanga ngo umwana yari myaka 4 5 mukaga mushanju tayina hakubasa kushomera kandi twaranguye ico neshintu kigaruza umwana nyuma buko umwana yatandika ishomerane ari myaka 10 kuza kwisima 20 nakiri mu primary Njuma insango kushomana ku mutama ushanga abana binji bako mu primary so twatekateka ngo twatahishomero umwana akatandika ine myaka 3 akuzo baby class kuza ku myaka mukaga ari mp1 emyaka 12 13 na mara primary aho nabaye namane ko kwengera kuza kushoma kandi kindi twashanga ngo abana abwa distance ningwa abana bamwe bakunda yana za ishomero ushanga yasigara umuhanda yasi banazanira umuhanda umwaza taha umuziraza kumubuze cyo yashuma tikiro ninga umukuzano umwe bavuganira mu bizu byinshi abo kutera abana mu muhanda barumu abo kuhamba abana mu muhanda barumu ebintu nkebe so twagira ngo twatandika ishomero this is just a community service by the way bajyanka tutandika ishomero tuyambagane n'abazire kugira ngo abana bitu bashomere hihi atambura urugendo cyo kurwomuka ashomere kandi umuzira kumanyaje mwana hari umwazi agarukeyo aho twarangukiza kutuyamba munonga kurangwe cyaro citu cyagira abana bamurembe yes ndana kindi tukatekateka ngo twatahishomero nkeri abantu bitu bafune employment akubasha hezi abantu abutukushashira kasente mu ishomero abantu 19 abutukurebera so icyo mayisangwa abantu bakafuna emirimo ekindi abantu abo mu cyaro citu baturetere bintu umuntu narete engu umuntu narete kitoke narete bihimba narete bicori ati cya nushanga abantu binji munonga abakuganyirwamo umukushanga ishomererejya abamaduka bari aha nibaguze ibintu byabo so abantu binji ababoda boda nibafune emirimo ako umwana yanaza yishomera mutwara sometimes twazi neshitukunda kutuma no tukutuma boda boda so ushanga abantu binji bafune emirimo aha program y'ishomerere so ebyo ni bimwe abyamani ebyatumye twatandika ishomerere nane kindi kurangu ko kutayishomero nkeri ni abantu bakumanya ngori je ndacyo n'kintu kikuru munonga
so ishomere ruho kandi nitumanywa abo kuba tushomesa abana bona tukushomesa nibazo mu secondary tufunire chance ejo abana bitwa bingi no ba following up ushanga ngubona bagira mu secondary tebakukira ku droppinga kushitamo mu cyaro then ishini two mu kumanywa hati shomerere tukafuna umugisha umwaka guhire twayihaho umwana wasinjira district yona 2019 umwana kayemo aggregate 5 so hati izo tuwaba publicity tuwamanywa so ebene bintu bikuru munonga ebyatumira tatahishomerere nanebindi twera kumanya ukaci Yesu mukarutandikaho bingo kugira ngo muri tenkora kora no mu cyaro tugambira ukaci challenge izabiziri yo mu cyaro iki challenge zo muku bimwe katugeze ngo abana ko batasoma akababaho ki aho kwa nturango karubira district arumu kugira ngo abana tubakusoma bamwe basubira bakiri bato omucyaro nacyo kikacyabiraho ninga ikire kitwanda kumanya tugere ngo banywe kureta mu ibyo bwegese omucyaro mu ubwabiro bitarimo akababaho ki yes challenges zizabene kira kuba ziri mu cyaro mu ko kunanagamye ngo abana bakaba batandika ishomero bakuzire abishi nambwe no butabe tutandikira ishomerere tukafuna mabishinka babiri abatwirenda bari mu P7 that means bashoma bakuzire so okushanga abana bitwa bingi nonga bishi bakutwarenda bacyari mu primary abako bakaba batandika kushoma bakuzire bikubatama umuzira mutambuzo mu distance ningwa umwana bimutama so omuhando ogwe afuniramo ibizibu nkebe byabashija ninga basigazi abakubateganisa umuhanda so abana kugirenda bakiri bato bakiri mu primary it was a common thing then chindi of course school dropout abukubantu bantu kireberaha oyebuza tumwana atakubasa kutambara kuzanka kichwamba atakubasa kuzanka rumwe naba uchi ntimayinso kumwana atakushoma ukache abe dropping out of school so dropout sinambwe natuwazo mu cyaromo abana bingi bari mu mashomero akuba at least be an opportunity yo kugira ngo ari ishomero hiyi so abana kugirenda bakiri bato na ku dropping out of the school was the common challenge in this community konkat list now bilioni bicendera mpona akuba abandi nawo nara batayibeni bashoma nara batayibeni bashoma ati nawe aba challenge dyaje ati nayerekanye hangane nkoreshi nanyishome so ebimbyo bizumwe bitayente bugana of course ebinde bizubwe ebene babiri mu community kushanga bazira bitabinji ikasente nikane kaburabura naki konka ibintu tugenda nabyo mpora ndikuza kubuza ko kintu turangu no kunde dini ningasuri umunyadini isomero yawe eri edini no giteka muninga azene okutamudini kugira ngo abana bashabe n'iki itwe buri wa katano antu batune service namwe nanchakare twino musaserdoti so every Friday batune service kandi nitukora service ibiri ako batwina abana abenkiriza Islam twine n'abandi bakushoma mu kereziya no mu kanisa so atabona tubaha service emwe then abasilamu tubatwara mu zigiti tuguriya harugura so atabo nahabo staff ndute abatwara mu zigiti bagende basare abagaruze idini n'kintu cyukuru munonga aho kuba na buri Sunday bona abana bakurara mu shomero bona nibaza kushaba bona as a team kandi nabo tubatwine tweta abanyihe babikira Maria every Wednesday buri wa kashatu tubatubina so buri wa kashatu tubaturi aha nabanyihe tushoma so niteka kuranga abana bakunda ruhanga abukuba umwana yatetegereze ngo ruhanga ni wakumuha buri kimwe umwana akorema in fact abajungu nibagira ngo the fear of God is the beginning of wisdom so umwana ino feeling ecyo kintu mu magara yes tujendo mu miso umurebe wa Rubiri News Center nje bigambo wabuhura bimwe abizibe babiri mu cyaro cya Rutakoba kikasangwa ngaka abazira bamwe bakata kuma ikigambo kusomesa umwana kimenyesa ki usanga umwana yaswerwa akiri muto kandi ubundi usanga yafanana n'ubuzibu bwinji munonga especially yatwarinda akiri muto usanga basa no kumusemeza ubundi afa
ari mu kuzara konkane ngira ngo kwazire mu byo bwegese abanyuma y'kigendero cyaba kusitama bakatekateka bakajya katekaho ibyo bwegese mu cyaro iki aho kuba ibyo bwegese ni cikuru no usanga nabyo byagera cyango bibasa kuba nibigize kurebeka nk'umuntu yabasa kuba nahumuka kureba ngo wese netambura neza yi ese twenda kumanya isomero mazire burekere ishomero tukatandika mu mwaka gwa 2009 so hatiri n'imyaka 10 ryo ndatambuze ku 11 yes murebe wa Rubirizi News Center izukangu ukiriye amukutugwetu uri no jeno miso kandi radio turi yarigana muri 23 Rubirizi FM tubantuwereka bimwe achukwatene education niyo turi tutambora mu kutuba twahereze ikintu cyo tugenda mu agriculture asanga tubase kwantumanya bicuye kabitu ningaso mu cyanga cyawo base kwantumanya emitiko kubana bitambara omiso izukangu program eji ntaba tuje ko burwakana radio kandi a YouTube nibayiroho burikire kona mpaka nuza kwa imyaka 10 nazo gisangaho ningerangu kaswe tugambera na madama so kwana tugambera yako yatugerangu ekigenderwa icyo cyane batandika wisomereri no kwenda kuyamba ecyaro wenkawe bina abantu bakurebera ningasibin abazira aro abazira bakwatira abana baba kwa baremerirwe ninga madama tira kumenyeka umbana abarahanuye aro abana bo kuyambira yes abana twinabana na mukaga abungu yamba office nyine mutoto ofanizi nyine mu abazira bamwe abo kushanga ari muziro umwe ushanga na muno yari mukazi ati niba nintekwa kumuyambaho abana abo kandi yino bo kushanga nabwe umuzira ina abana binje umuntu yakunda yakabana bana batano ndusharamu umuyamba umwana so initoto abana na mukaga abungu yamba office tatunga mu buremeze kugira ngo abana bango binji abo kwakwa buri mura kumuyamba no yamba na basa kugira ko pyasa kubona leta n'abandi basukwiza ibyo kufuna mu buremeze umukuyamba abana abo oburemeze nimbutunga abo kugira ngo tinyine wo kunyamba ndonyenka ninya director nyenka so nifuna mu buremeze obukonka icyo gendera cyito cy'amane towards to help the community cyo gendera cyito kandi mangu bundi mpora rohanga nabasa kutuyamba na turetera abo kutuyamba abandi kunka uburemeze nimbutunga but I don't regret akuba nishemerwa munonga nari umwana ati no kwari namuyamba yashora nikinshemiza munonga yes baraba nabije no buneta ku matoto yabo hati kunka abana bitu bashuwire bari mu secondary bashoma bariyo abandi bari mu institutions by the way abandi yinabo hariho abashomesa bashatu bashuwire arundi za mazesina ya mukaga hati abandi mbanta kubahuriza abandi mbabugana mu mihando mu bakazomuza bazeta bataza technical bisubishi kaka kureba akwiriza kugira ngo shemererwa in fact umwe mbugene ho yesterday agamba madam wa St John kanyamba yampya somewhere so we feel so happy twayamba abana aza kamuvuga nakurebekaje tinema abana binjoma anika kigambo cyo kwasa kwereza bamwe umba director b'amasomero abandi mkiwe akontorera ngo oyine umutima go kuyamba kandi aro abandi abino busobozi muko batakuyamba abantu nkabo akubantorera ngo umukuyambiyo nozoganyura muki icyaro kino uyamba niki kuko aba no kimanyi yo kintu bo nkabo bakino go mutima nakingo basa kuhabura ba director batayibanje no kugira ngo for example amampe cyo kureberaho ari umwana umushije wanje akamuyamba nawe akabari emfuzi umustyle ye ubwo mwana bibirarugire ku rugo wanje umushije wanje yafire kare aragire ku rugo wanje ijana avuge motoka ye aturetere ibintu twashemerera kandi atogo mwana ati nakora China in fact akariyo na promisinga kuja kunyamba muhara wanje ngo mazesine ya mukaga so hati nareba ngo wana uyamba ruhanga ayino kwa kora program ezindi samoya akireba so ni mpaboro ba director batayibanje yana abasa kugira kantu kacha kuyayamba so mwana basa mutamuyamba fizi yona kunko gambiro muziro tati washushura ka fizi nyoka nyamba mwana emeri ubwo mwana nyowe chamani nikiriza ngo ruhanga nabayine program ezari nakutebekanisiza zitakumanya especially mu bana bawe abo kuboyine na background yawe
so it is very good for someone kugira abantu abo yayamba ruhanga ebyakumukora ne babiri bingi nyo nimbaso butabimanyisha hezi nguranga nakumukora ekitindi ruhanga kunkani mangu ruhanga nakukora ikintu cyangu wayamba abandi. Yes. Tureba umureba Rubirizi News Center ecyareka nturemera songeje ntore umuntu yaza kuza kutandika kuza kuyamba nabaye ni kimwe cyambireho ningasi ekikumusirikiriza mununga kugira ngo kana ikambe ni nyamba ubundi tokamanya ncyakare ukafamire mukagira ntutandike kuyamba ninga aruna nimwe arwa ababayambiro. Yes, nete bakatuyamba kuba ati nko mushija wanje umukushoma kwe akashoma atine fees akakora je bija ebijuzu bibi asine ya mukaga government yamuyamba yamuhera yarwe yatandika kushomesa nyo nanye umushije wanje yanyamba akuba nabo bakamuyamba yahanyamba yampera fees nanye nashoma so twarangu hano yamba bandi it becomes a cycle yo kuyamba kandi wayamba je ruhanga yakublessinga abantu bone bakagumana barugamo kushanga mwina mwabaje akomini taho numa kumukuba mwina abantu binje cyaro barukubi batashumire abakuzaro bwana abashuma niwe nka wowe nakantu acyari tukagumaho nibakatwara so bagumana no yamba eventually nushanga abantu mwina mwarugwa mwabaje. So that is our main reason yo kugira ngo tuyamba abantu tureka kumantura abantu akana kazara bwana kagriya ukabuhekire nikakushaba n'umuzini otogwine acyaro mwaitore ebisigazi bingi bitashomire wataka motoka bakiba akapichi bakatwara so ebintu nkebyo nibi atumire byajana no let's put there something chikubasa kutuyamba as a community niwe nchakare wana utambura umuntu akuvugana jati ati mukadokanya amba ninga mzee wanyamba Ese nakumenya mishiteka kiko cyacu kutena nibi disability karango ukiriye amani abantu bene abakubodinda abana kuba ko yongera kuko n'umuntu twese niteka kusaba zira kugira ngo leta kuba ko yongera ubinire plant abo kuyamba abakoresha just kugira ngo ukongeza expansion. Yes. Yazamu kindo kiyoni plant kugira ngo wahindeze ubwo gose umucyaro cyo tubanza university. No, tuna plan ya university. Kuyo tuna plan ya expansion, tuna land mpango ho twakozire proposal to a certain organization. Tushaba kugira ngo kuba kutuyamba tukombeka akuba nende bahati eshayiz classes nyine. Next year nagaruka nkakora nkuko nkozire. Nimana nza kushagama. So tune plan yo kugira ngo tusheme kuba planning atukombeka dormitory na some other 2 classes akurugira to kutukureba so niyo plan yitwine akubantu rango abazire nibengera kutwabana. This is the third week konka abana bachaho muruka abasya so nturango twaguma suti abana mbako babari binje umwaka kwijana ngemyaka ikurataho. So turent planning kugira ngo tuombekaho class ibire zindi na dormitory yabojo akuba yabojo ne ndebe ijwira hati yabikiniye kiri mu aka space Turamo private school ariko sitenya ko kugize ko nikotera katara school ariko musomo byo district netu yambaho kace ne twa ibintu bice ne twa intebe bakatwaho intebe ne bakatwaho isabuni yo kunabisaba n'engaro batwa these washing apparatuses bibi nanka drama butu kunabira mu engaro bakatwa ubuntu nkabutano. Sometimes ni batweto mishomo by the way babi nayo mishomo yaba head teachers babeta ya teachers ba science ba math babeta meetings za directors ni batweta so ni batuyamba they even come and supervise us tubaturekire abana kuba kurwara ishahezi facility twini rwaro hiha chwamba abana no tukubatwara konka nitwe niyo ndi mushaho by the way nanye nimbanye nembazi kugira ngo umwana yarwara nk'ekiro nimbanye ne first aid then planning kumutwara hirwaro cyose ni mutura hiso tura samoya kache ngumana ko yakorora nk'ekiro bine twine metroni
tune metroni tune petroni abakorana n'abana n'abakumi baru hagiye cyabaho kitini babangambire konka mukama natuyamba abana tubakukira kurara guzibwe kiro kugira kikwera rekira abana ntugezaho kubarisa ntugezaho kubarisa ukuba ibitoke tubyine ibinyo bantu bigura tubyine ibihimba biriho umuceri gurimo musito wa obuhunga obwo bushera burimo buro so nitugezaho munonga kuranga abana na muno n'abakutura ishomero tibagire naku nitugezaho kuranga at least they get 4 meals in a day banyo bushera mu kasheshe banyola bari lunch banyo bushera boburo shayi 11 then baresa chachiro azina ganje Nyayemigisha Kurishiana ndiyo mchamushanju aishemereri mazewe myaka 9 ande myaka 9 zimazireho mbatushomesaje nturiaje kandi twinene nkwatanisa ishemeri nkushomeramo mbarieta St John's Mixed Primary School batishazi bitu binashonga baterekire cyo kuzo mu kirasi mbabagiremo mudashika kandi bakutushomesa tubikwata omuchamushanjechi nintekateka nkama yatu ya mbere twena ntuza kwizo mu first grade kandi nishaba mukama ngo tukoreje aho kubanza abayinina na nabandi nishaba ngo mukama chikori abana b'abahuri bigambo y'abana bagamba kandi reka turebere tishaho natugambira ki edice takwakira yabaresebo okunyakira kana no kutayayira no kwasa kugira bitwaganira amazina ganje nabanyeta Mujinyana Boss Mubangizi akuba Uganda ya hati eyiturumu mukija nashanga egumire ako ito tukazarumba zirabe batine kumanya kushoma kandi batine sente konka bagezo kunshomesa na senior ya kana konka kunakirebe najya nshimiye kubanya yongireyo mukashoma karuma nashoma ushomesa grade ya kashatu nashwire nyino mukazana obana kababiri konka kurugobwe mperize ho mashomero gatargamwe na gamwe konka umurgeri ishomero nze narishanga mu kintu cyo mutano eri namara mu emyaka 2 akwankija he 2018 tamu ya kabiri yo kubanza ko yaho natandike ya kabiri konka cyanashangiro mu ishomero kashanga mu abana abakunda kushoma konka cyanshimize munonga mukuru w'ishomereri director no mukazi umuhe kandi umukazi arukunda kushoma umukazi arukunda abantu be ahabo kuba noshanga na mutwarubwire yendo muzire kwararemo yamukwatireho ushanga ngo nakunda abana bashome nahi batine sente abasharo mukasente kabakace konka abana bashoma cyo kimusimireho kandi ayino mutuma gukunda abakozi beyi ahabo kuba wari umuntu nakwendeza no gwesente zuruho no bustaro abashomesa tukagenda gana turira sente nazo mabanja ronda zaro nagira konka abashomesa beye babonire barije batunge kibashimiye kuba batungiri nico kiri kuretera obwegesa ryo gumwanya buruburungi manye cyo rukuba nco kusharura ahabo kugira ngo nahereza abashomese empera yabo umbwire bwayo ubwatazina zironda bazire n'ubanyagire konka kiretera umushomese yabariyo nakora umurumugwi cyo muretera yatunga mane kandi agamane garetire gatunguro bwegesa mwanya ugu turiyo mu ishomero ryituriye cyaro norari kiriyo ndutungu kandi gera konka umbya ubwegese tubonire mwako gune yiziremo gwabegurho nyuma imyaka ninja kuba imyaka nkeshatu ubwo 2017 tukatuye naba akarho abana 22 konka umunako mucyamushanju candidates konka bakozire bihayo abana 2 nkanta kizire umuguredi yo kubanza bagira abana 10 baza mu ya kabiri n'abana bashatu baza mu ya kashatu bakomaho kandi ogwizire gunizire mu 18
tukagezaho kukora tukatuye n'abana nabwe na babiri tuyihamu abana bana mu grade yo kubanza abandi bazo mu grade ya kabiri na bwanyuma mu grade ya kashatu hazamu umwana umwe kandi ogwo guhuyire ogwe 2019 tubetuye n'abana bake abaye barimo mwako gugu tubetuye nako tukashanga cyo kuguma promoting abana bingi kandi abari kwija kushanga nabwe batatkora konka nabwe ubwo mwaka kija gwateganisa ubwo mugwagira abana bake tubetuye n'abana 10 bonka konko mbani 10 tubetuye n'abana 5 mu yo kubanza tuye n'abana 5 mu ya kabiri kukoma obe na hereruka ya kayini 15 kandi kizeho kushemeza munonga umwana singire district abaye ni 5 akarga St John zampana umwana witumba mweta Simwe Regani wakubana ija kucakanisa nyino bo mushinja no bujurizi umwana ogwagiye kicwamba high school kandi bamuhabasare nashomera busha so ejo niyo ebkwate nibyo bwegese hati twinemo abandi 16 mu cyamushanju konka tuyina masiko kandi tubanganisa abana batwenda kusiya abana bataransi kuma mu grade yo kubanza kandi tuza kubakora abo katubeshumesizi tubabe promoting ya twabatamu abana abo ntuyina amasiko nibija kuchikora kandi betebekanisa kuchikora Buterevu kiri Harubirizi News Center turi genda umiso izukangwe mbozi rero no rukiriza mutayi wanje ariyo nareba hamwe na nakurukiriza yigane mwe katonsa turubize FM kandi obeno mayangu noza kwiyamuki geze cyo wasa kubona yam icyakosa kwanci kugasa atukwakirirana umwana wawe ningase ebyo bwegese okutambara kwitu ntubantu wenda kurebuka twasa kwe tuyayo amazima amwana no kuyayo bimwe yakwasa kubona bitekamo esubi akuba abamwe no sanga takwenda kwegesa konka wana ore kitu keki ateka ngo naniwe no wasa kubona ukora ekintu icyo kwa no rota no teka kwa no chikora reka director wasa kubona tugambera akagamba kakusembayo atukwatirana nebyo bwegesa saba tuhabureho iyaherezo buhabuzi abazire kinkwabaraho abazire batayibanje no kugira ngo ariho umujungo makahandika yagira ngo education is the husband or wife that will never divorce you. So obwegese nico shinto cyangwa munonga ishito kubasa kwa bana bitu to kwahukana nacu umusiza nafa kusigaho umukaza afa kusigaho konka no gumana kapapara ka mpako jirenga aha so abazire nimba haburangu bagezeho munonga kuranga umwana we yabona kantu akuyayibonera ako umwana yayi nakayine umuzire torutunga mutwe no runaku no mwana yatakuyambire konka we tarizo wa kusaba sabuni tarizo wa kusaba cyayi cyo mwana ngo mwana yabore byayibe kumukata yamuninga kashweta wakireba so nimpabura abazire batayibanje abantu bona abakuba abina bana ninga bakubasa kuyamba bana ukuyamba umwana atari mukuferwa no runaku na rumwe no basa kuba umwana utakumuzara konko umuyamba umwana ugakurebera akuzika so tugezeho kuyamba abantu tugezeho kutabana bito mu mashomero rero nyensa yitu ebonere agwana umuntu akobari mworo munonga wotashomeza abana no kuzikwa kwa kuba kurukubi no ferizo abagira ngo bakabarara bakuzikire n'ingaki konko umuntu akubaye n'ibintu byo noranga bambara byo mukerezi yankaye mucace yankaye manya abo kugira ngo bine n'ibintu byo nizinira kubaye na TV bakuteka bakuranga binkureba ngo bafa bateka TV so abazire tutwara abana ishomero tushomesa abana kandi tuba following akuba twina abana abo kusindika ishomero kaguma mu mihanda umwana umukuru atayishomero umanye mushomesa we umanye weakness y'umwana rinkayi uganira umwana no mushomesa muri babiri kwenango gumwana rugema yes cyo kubasa kwabara abazire batayibanje umuzira yasa kubana urukiriza ibigambo byawe wakwinzire kuyakona kureta abana no mwikiriza abana ngo bizene kandi twigwire gete igwire neshaheze abana ntubenda twajiro umusadi wikonka abana bacayijane tubenda so ni tushaba bazire bongere kwatanisa nitwe ari St John's bareta abana tubagunjire itwe tugunjira abana umudini na no mukwegesa nane michwe by the way abana bitu ba St John washanga umwana ari mu muhanda akujuma mutayiwe so tushaba zire baturetera abana
tukwatanise nabo rero nyensakare yitu ebe y'umurembe. Yes, webare munonga director ngira ngo mwasa kubana mu burukiriza kandi mbase kubana mu leta abana banyu aha isomero mureke kuba ebyombeko cyo bwegese ekikuru leta abana bawo hanuya aro quality edition ko kuyatugambera norango mwana hanuya abase kubana asinga mu district yone ya Rubirizi nyo nanta kuchimanya na ruga hanuya ekintu kiri cyamani munonga leta umwana wawe nawo base kubana atunga bongobwe tokamanya na kurancha kare akaruga mu cyamani nasigara ndicho Ramazan kanda kameranye no muzafaru utakarugaho gumana utufollowing mpaka ukureka mutagomba kuretera makuru mindi.